Hali ya maisha ni ngumu kulingana na venye tumekuwa tukifanya kazi hizo miaka zingine. Nafanya business na uza furnitures hapa Madaraka Market. Lakini kulingana na venye nimekuwa nikifanya kazi kutoka last year kwenda na nyuma, kazi imekuwa mzuri, lakini round hii naona imesindikana sababu hata imebidi nimekuwa na stores mbili, inabidi sasa naona ni kama nitachukua moja niache moja sababu maisha imekuwa ngumu. Kwanza hata kupata pesa ya kulipa hizo nyumba imekuwa ngumu sababu vitu haziendi venye zilikuwa zinaenda. Ninataka kwanza mwezi hii isiishe atupe basari kwa sababu watoto wako nyumbani. Ninaambia mheshimiwa ule anaitwa Ruto na serikali yake waasilie pesa mashinani, watoto waende shule kwa sababu watoto wako nyumbani na wazazi kulia wanalia. Kwa sababu hata unga hakuna, chakula hakuna. Kwa hivyo tunataka pesa kwa haraka sana. Maisha imekuwa mangumu sana na pia imekuwa mazito. Na tungeuliza huyu CS wa Treasury ashughulikie wazazi, ashughulikie mambo ya basari irudi katika county. At least ndio mzazi akipata kama ni 10,000 akipelekea mwalimu pale kwa shule, mtoto ataendelea kusoma. Limekuwa ni jambo la aibu sana. Mtoto anaenda shule leo, labda amemlipua fare ya shilingi 1500 na kufika mara hiyo mwalimu anamrudisha nyumbani. Mwalimu inabidi naye pia achukulie hili jambo kama ni lake. Ajue katika viatu vya mzazi kwa sababu kazi imekuwa ngumu, maisha imekuwa juu. Kila kitu na aciari aingĩ thaa ici kuma hĩndĩ ya corona andũ mena problems nyingĩ na koguo andũ nĩ ũguo ikiuga rĩ CDF yambe rute wĩra tondũ andũ mena mabataro mũno tondũ rĩrĩa kwari na corona andũ nĩ mabutirwo mawĩra athuri na atumia ao koguo ciana nyingĩ ona ciĩ mũciĩ ciana nyingĩ ciĩ mũciĩ tondũ aya maratwara form 1 this time rĩ mena mathĩna maingĩ mũno. Thirikari rĩ netie gũtwĩra gũtirĩ na mbeca tondũ rĩrĩ ciana nĩ citũ na no atige mawĩra marĩa mangĩ ambe athondeke mũthingi wa bũrũri. Ti ũhoro wa gũtwĩra maũndũ mangĩ na nĩ areka maũndũ mangĩ mũnene ũcio wa igũrũ. Nĩ anengere aheshimiwa mbeca ciana ciambe ithome. Tona bũrũri ciana ingĩaga gũthoma rĩ kweri bũrũri ũcio nĩ bũrũri tũgagĩtigĩra ũrũ ũcio. Ũguo rĩ wa mbere maheo mbeca maheane basarĩ ciana ithome. Niĩ tani hakwa nĩngeretie gũthĩnĩka o harĩa thĩnĩkĩte tondũ rĩu matirĩ mawĩra twandĩkĩtwo nĩ ibarwo ũkaruta haha thikũ 2 harĩa ũkaruta thikũ 3 ũkahurũka hakuhĩ mweri kana wiki ng'ima ũgacoka ningĩ ũgeterwo. Ona rĩu okorwo rĩu ta rĩu niĩ thiũrũrũkangĩte na rĩu mbeca iria ndĩ nacio nĩ itigaire 7,000 na mwana arĩ o mũciĩ na bado no gũthiũrũrũkanga. Rĩu icio ingĩ ndira ndĩrarĩ gũkomba ira icio ingĩ cio rĩu ndero harĩa ciakinya ndero ndaigua nĩ itigĩtie 7,000. Rĩu na nĩguo ngũragia ona conformation no ndware thaa ici njiũrie na ndware harĩa ndĩratwara na neo 7,000 mwana no aroke thukuru rũciũ. Nataka data ya hawa watoto wote, ndio kesi yangu nikipeleka kule bunge kusema ya kwamba look at the children wale wananihitaji. Constituencies zingine ni ndogo, zingine ni kubwa kama yetu. Sasa ukitupatia pesa ambao zinatoshana sisi wote, kuna wengine ambao wanafinyika kushinda wale wengine. Sisi wote ni wa Kenya. Kwa hivyo this data I am going to use it for your benefit. Ndio mheshimiwa wenu aweze kuongezewa pesa kwa kiti yake ndio niweze kuangalia maslahi yenu. Wakiwa watoto wa Ruto, waacha vile wengine wanapatiwa kule kwingine, hata huku kwetu Thika mjini tunapata mapato ile the same. That's why I'll take hii mswada pale bungeni niseme jameni, wacheni tupatio pesa kulingana na wingi wa kura na population bahari ambapo tumefanya. Na watoto wote kuanzia Mombasa kufika huko Kisumu kwenda huko Mandera kuja huku kwetu Central, ni watoto wa William Ruto, wote wapatiwe nafasi moja ya kusoma, wote wapatiwe nafasi moja. Reiga atiriri ndenda kuoya data cia ciana citũ ciothe na data ĩno nguoya itarĩrĩ ngamitwara kũrĩa bunge tondũ niĩ ndĩ representative wa andũ akwa. Tũtikĩheagwo basarĩ igananĩte tũrĩ othe bũrũri witũ wa Kenya na he constituency cikoragwo na andũ aingĩ gũkĩra andũ arĩa angĩ. Ta gũkũ gwitũ Thika constituency yakwa nĩ nene mũno, ko nĩ muona sifo okĩrire kuma kĩroko fomu cithirĩte tũkũneanĩte fomu 2,000 gũkũ ciathira ciagĩrwo ingĩ na no gũkũ nĩ kĩmũcũgĩ wika na ndũkariganĩrwo ndĩ na Makongeni na ndĩ na Kisii, and that is one ward. Ũkona mbeca iria hetwo
Kuringana na constituency hii nini lekanira hinyiririo na ciana ici ciothe ni watoto wa huku kwetu wa Kenya, hawa wote ni watoto wa Ruto. Tunahende turarikiriria muradi wakwa na arimu wa discourse tumenye uria aciari itu marihota kuriha 2,000 nigetha na nie ndi mwecimu akamenyaga uria marihotaga ndihotaga kumarihira mbeca cia irio we in pipeline tukiambiriria happy new year 2025 Kenya na akorwo turathimite nigetha muradi ucio thie nigetha nafasi ino ndikahota kure ciana cia boarding school jokeria Ngai ngatho na ndera aciari akwa hakuna kukata tamaa. Ũũ nĩ mwaka wa Ngai, next year matigako marũgamĩte haha, Ngai agakorwo arathimĩte mĩciĩ yao, akarathima ciana ciao na matigoka kũhoya basari to magakorwo marĩ arathime. Tũrerirwo atĩ mwaka ũyũ tũkorwo na kĩndũ tũreta positive thinking. Mnasikia wazazi? Hata sasa ile uko chini, ongea maneno positive juu yako na familia yako. Sema watoto wangu watasoma, watoto wangu watakula, biashara yangu itadumu. Mungu atatusikia na anatupenda. Valentine? Nafuata huko. Nasi unawaambia kwa watu wa confirm. Kuna kadi ya mtu ambaye mzazi wake hayupo. Lakini wewe ungesha kupanga wewe gazenia hilo. Utapata? Utapata kwa chini. Madam unaenda wapi?
Somebody check.